Okay, you're right. Reka dukomeza dutangira filime yacu. Bimeze bite? Ndetse biraza kugenda gute? Gusozera nyuma y'ako karirimbo. Okay, you're right. Iyi ni The Future Entertainment rukuruza magnet rwogera. Ndetse ni William The Future. Bimeze bite? Biraza kugenda gute? Iya nyuma y'aka karirimbo. Uwo mwumva ni ya mitwe yagasobanuye. Ntabwo ari iterabwoba. Mbere nambara ukivuga agasobanuye. Ujye ubanza wizigize. Wenda babandi usanzwe uzi ujye ubavuga nyuma ubanza uvuge ya mitwe yagasobanuye kuko igihe burya umuntu agira igihe cye. Iya uwo mugore bamwita Karina Kapoor, umusore ni Akshay Kumar. Iya Akshay Kumar. Bimeze bite? Gasozera dukomeza na filime yacu ndetse bahise ngwiki dukomeza na Ip Man kane. Biraza kugenda gute? Bimeze bite? Iya umwumva ni Wanted ndetse ni inzobere bandebereho bamurore. Bimeze bite? Iya okay. Gasozera dukomeza na Ip Man kane. Donnie Yen, Scott Adkins akarimo. Biragenda gute? Izi ni The Future Entertainment ndetse umwumva ni Magnet ni inzobere. Umwumva ndetse aturuka muri The Future Entertainment ya mitwe ibiri rukuruza Magnet hamwe na Papa Bwenge ya mitwe ibiri gusa ndetse ikenewe. Rimwe gusa